रायजोफोर आं नबजित नार्जारी जी टीवी नि DID लिटिल मास्टर सीजन 5 नि सासे बादियारि नोंथांमोननि अननायाव आं टप 10 एबा वोटिंग राउंड सहिनो हाबाय फैनाय शनिबार आरो रबिबार निफ्राय वोटिंग राउंड स्टार्ट जागोन सो आंखौ फाइनालिस्ट खालामना देरहासार खालामनो थाखाय गोसोआव रायजोफोरखौ वोट होनो खावलायनाय थाबाय प्लीज वोट फर मी जय बर' हारिनि সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম নবজিত নাৰ্জাৰী মোৰ ঘৰ গোলাঘাট শিশুপানী অসম বৰ্তমান মই বকাজান কাৰ্বি আংলং অসমত থাকো আৰু এইবাৰ মই DID লিটিল মাষ্টাৰত আহিছো সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো যাতে মই অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰো ধন্যবাদ।